nuus vanaand, 8 van die 13 slagoffers van 'n grieongeluk in Limpopo te ruste gelê. Die MK-party distansieer hom van Floyd Shivambu se besoek aan Shepherd Bushiri se kerk. En aartsbiskop Thabo Makgoba sê die ANC tree steeds op asof hy alleen regeer. Dis nuustyd op SABC2. Goeienaand. Die naasbestaandes van 8 slagoffers van 'n taxi-ongeluk op 8 Februarie het hulle dankbaarheid uitgespreek vir die ondersteuning tydens 'n uitgerekte uitkenningsproses. 13 mense is dood toe hulle minibus taxi met 'n bakkie gebots het op die R40 naby Hoedspruit in Limpopo. 8 van die oorledenes is te ruste gelê in verskeie dorpies in Akonhoek naby Bosbokrand in Mpumalanga. Die slagoffers van wie die jongste 12 jaar oud was, is met DNA-toetse uitgeken. Die familie sê hulle is ondersteun tydens die 2 maande lange uitkenningsproses. It took us more than 2 months waiting for the results. We were hopeful that they were going to be released. We are fairly grateful to everyone, and from the churches, from the community leaders, and the government at large in terms of the support that they have rendered. It is not easy just to lose a person that is closer to your heart, or not even closer, a person that is inside your heart. So it will be very difficult for them to copy. So we agreed that we'll continue to give them counseling. 'n Beroep word opnuut op padgebruikers gedoen om versigtig te wees. Drive safe and make sure that they save life. As we are seated in terms of the stats, we are at 17. I think we have surpassed already when we compare to the stats that we recorded last year. Die begrafnisse van 2 ander slagoffers gaan volg sodra DNA-toetse afgehandel is. Die MK-party het hom gedistansieer van sy sekretaris-generaal Floyd Shivambu se besoek aan Shepherd Bushiri se kerk in Malawi. Die party het benadruk dat sy besoek nie deur die partyleiers goedgekeur, onderskryf of geïnisieer is nie, maar eerder in sy persoonlike hoedanigheid sonder hulle medewete of mandaat onderneem is. Bushiri word beskou as 'n voortvlugtige wat deur wetstoepassingsagentskappe gesoek word. Hy en sy vrou staar aanklagte van verkrachting, die oortreding van borgtogvoorwaardes en finansiële en immigrasiewette in die gesig. Shivambu is skerp gekritiseer nadat 'n video op sosiale media verskyn het wat wys hoe hy Shepherd Bushiri se kerkdiens in Malawi bywoon. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubai, het Shivambu se optrede veroordeel en sy verbintenis met Bushiri beskryf as 'n blaatante daad van disrespek teenoor Suid-Afrika se regstelsel. What is most painful is a South African who goes to another country to undermine their own country. That's what is most painful about this incident. Mr. Shivambu leaves his own country, goes to another country in the presence of multitudes of Namibians, undermines the integrity and the dignity of his own country as a leader. I think that says a lot about his character. And that's why I'm so disappointed. Verlede maand het 'n hof in Malawi beslis dat Bushiri en sy vrou Mary aan Suid-Afrika uitgelewer kan word om geregtigheid in die gesig te staar, maar Bushiri wil teen die besluit appeleer. Die hoof van die Anglikaanse kerk in Suidelike Afrika, Thabo Makgoba, sê elke party wat regmatig tot die parlement verkies is, moet gerespekteer word. Die aartsbiskop sê indien politici nie ophou met gevaarlike speletjies van grootheid Swani, 'n demokratiese regering in Suid-Afrika afstuur op 'n krisis. Makgoba het die paasdiens by die St. George Kathedraal in Kaapstad gelewer. Makgoba sê wêreldpolitiek en ook in Suid-Afrika is wanfunksioneel. Konflik op 40 plekke wêreldwyd het sinnelose lewensverlies tot gevolg en geslagsgeweld beroof steeds mense van waardigheid.
Verlede week het leiers van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke met president Cyril Ramaphosa en lede van die kabinet vergader. Hy sê kerkleiers het kapsie gemaak teen die wyse waarop lede van die regering van nasionale eenheid hulle gedra ten koste daarvan om oplossings te vind vir dringende kwessies. A section of the leadership of the African National Congress clearly finds it difficult to accept that they no longer enjoy the support of the majority of the electorate and still behave as if they alone enjoy legitimacy. The Democratic Party sometimes behave as if its electoral support entitles it just to override the views of those who represented a far bigger proportion of the electorate in the last election. Maghoba sê ware geregtigheid in Suid-Afrika sal slegs gevestig word indien die beloftes van die grondwet vervul word deur samewerking vir die groter geheel. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Angie Motshekga, het die weermag se verbintenis tot die beskerming van die land en die handhawing van stabiliteit herbevestig. Tydens haar besoek aan die SANW se uitstalling by die Rand se skou in Johannesburg, het sy die mag se vermoëns beklemtoon, veral in vredesendings reg oor Afrika. Die weermag het 'n lang geskiedenis van bydraes tot vredespogings in Afrika en elders. Police and soldiers are the only people who take an oath and put their lives on the line to say, I take an oath to really protect and put your life at stake for the sake of other people. This kind of exhibition here at Rand Show give us an opportunity to be able to interact on a personal level and inform the public about what we stand for, our values, and we become intimate by also showing the young ones who would like to join the National Defence Force. Die weermag werk daaraan om sy lede uit die DRK te repatrieer, waar hulle deel was van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap geleide sending. Volgens Motshekga is die SANW by verskeie belanghebbendes betrokke om die onttrekking en veilige terugkeer van sy troepe te fasiliteer. We're at a stage where now they're sitting around the table, but it's such huge expense that we've finally reached that point. We're working on logistics on how to bring them home safely. Toeskouers het na die arena gestroom toe die weermag nabootsings uitgevoer het. I experienced that how soldiers they work, they do their things and stuff, those explosives and everything. I learned something, I learned most about the dogs. I loved everything about the show, and I loved how the dog handled the situations about the dogs. That was my favorite part. Die Afrikaanse nuusspan groet tot môre aand 8:30 op S3. Totsiens.